ایران اسرائیل سرا یک مزنی ارشی کتگ اولی بار ایران 2000 کلومیٹر دان وار کنو کی سجیل میزائل اگو اسرائیل نشانک جوڑ کتگ تل ابیب رامت گنا ہوار کم کم شش دمگانی سرا میزائل چگل دیے گچا بازی تاوانے حالی ایرانی میزائل اور شاہ چلو اب تو اسرائیلی ٹپی چشکے سے حالت تشویشناکی ہمیں وڑا اسرائیلی میڈیا ردا تازہیں ارشائیں ایرانی ارش درستہ چاو مزنی نیوتا اسرائیلی فوجائی بہتان جتک ایرانی میزائلہ شہری آبادی نشانک جوڑ کو تک ایرانی میزائلہ جنوبی اسرائیلہ اسپتالہ ہم نشانک جوڑ کو تا اسرائیلی اخبار ردا میزائل کپگچا بازی تباہی بتر دومی نیمگا ایرانی خبر ایجنسی گوشگین کہ ایران نے مروچگی ارشانی ہدف آئی ڈی ایف کمانڈر او انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر آئی ڈی ایف انٹیلیجنس کیمپ بتر ایرانی میڈیا ردا ایران سروکا مین اسپتال نزدیک انٹیلیجنس دفترہ نشانک جوڑ کتا ایران اسرائیل سرا یک مزنی ارشی کتگ اولی بار ایران 2000 کلومیٹر دان وار کنو کی سجیل میزائل اگو اسرائیل نشانک جوڑ کتگ تل ابیب رامت گنا ہوار کم کم شش دمگانی سرا میزائل چگل دیے گچا بازی تاوانے حالی ایرانی میزائل اور شاہ چلو اب تو اسرائیلی ٹپی چشکے سے حالت تشویشناکی ہمیں وڑا اسرائیلی میڈیا ردا تازہیں ارشائیں ایرانی ارش درستہ چاو مزنی نیوتا اسرائیلی فوجائی بہتان جتک ایرانی میزائلہ شہری آبادی نشانک جوڑ کو تک ایرانی میزائلہ جنوبی اسرائیلہ اسپتالہ ہم نشانک جوڑ کو تا اسرائیلی اخبار ردا میزائل کپگچا بازی تباہی بتر دومی نیمگا ایرانی خبر ایجنسی گوشگین کہ ایران نے مروچگی ارشانی ہدف آئی ڈی ایف کمانڈر او انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر آئی ڈی ایف انٹیلیجنس کیمپ بتر ایرانی میڈیا ردا ایران سروکا مین اسپتال نزدیک انٹیلیجنس دفترہ نشانک جوڑ کتا